एक खुशी संवाद से मूर्ख बानर को कर बंधन आनी शिक्षापुरे तम बाबुरे मेघनाथ पितार योग्य पुत्र तुम जा बाबू अंतपुरे पड़ब विश्राम यथाज्ञा पिताश्री। महामंत्री पचार से कपी को नाम तार किश कि कार्य नहीं आसी तीन तोर कि आसी राक्षस तो बसे कि कहबी मुई चल तो राजा का आगे सब कथा कहबी विस्तारी रे देवता शत्रु सुन तुहे कहूछि जहा ए अकाया तका मुझे कराज कालू कालू कराज कालू दिखाई पड़ना सुंदरी स्त्री की रखी अरण्य मध्य रखी अच्छी मोरपुर मध्य आदेश प्रभु मधिवा गते प्रभु रघुनाथ मारिबा पाई करिछति कोन नचे
ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଏତେ କଥା କହିଥାନ୍ତୁ ତୁଇ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଏ କବିକୁ ବିନାଶ କରି ନିକ୍ଷେପ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ। ରେ ରାକ୍ଷସ ଅପେକ୍ଷା କର ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କଟା ହେବ ତୋହରି ବର୍ତ୍ତକ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଶୀଘ୍ର କବିକୁ ବିନାଶ କର। ଶୁଣ ଥରେ ଅନୁରୋଧ ମୋର। কি অনুরোধ তুম্ব পুরো শীঘ্র করি। ବୋଧେ ବହେ ଲଙ୍କାପତି ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ତ୍ରିପୁର ପ୍ରବଳ ଅବିଚାର ଘୋର ଚିପା ଦୂତକୁ ମାରିବା ନୁହେଁ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧାନ। କହୁଅଛି ବଡ଼ କଥା ଶୁଣାବେ ବିଷୟରେ ଦୂତ ପରେ ଆସି ପୁତ କରିଲା ନିଦରେ କିଛି ନାହିଁ ଶୁଣାବେ ବିଭୀଷଣ কিন্তু তুমি নারী চোর ভাবিছ বলে শীঘ্র বতা হেব কথা আজ্ঞা মহারাজ আজ্ঞা পাই সৈন্য মানে কেতে ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନ ମରିବି କହି କାରଣ ତୁମେ ମୋର ରହିଅଛି ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୋର ଲାଞ୍ଜରେ ବସ୍ତ୍ର ବାନ୍ଧି ତୈଳ ଢାଳି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କହିଲେ ତହିଁରେ ମୁଁ ହୋଇବି ବିନାଶ। କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ କିଏ କହିପାରେ? ଏ ଦୁଷ୍ଟ କବି କହେ ମିଥ୍ୟା କଥା। ଏ କବି କହି ମିଥ୍ୟା ଶ୍ରୀରାମର ଅଟଇ ସେ ଦୂତ କେବେ ମାତ୍ର ନ କହିବ ମିଥ୍ୟା କଥା। ଘରୁ ଗାଇଲ ସମସ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ଏ କବିର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ବାଜି ତୈଳ ଢାଳି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଅ।
সমস্ত কপরাণী কপি অলঙ্কুরে বন্দী অগ্নি সংযোগ করো যথাশীঘ্র বন্ধন মুক্ত কর কারণ কপি কি বন্ধন কি মারিবা নয় উচিত পিতা বলে ସବୁ କଣ ଲାଞ୍ଜରେ ରହିଲା ত্রিপুরা বিজয়ী Shiva!